Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay mano amin ti balor na dagiti ginatang ka kagawad ko na. Sa nga ribo amin na pisos, Kapitan. At agyaman ako na Ay. Ewan at nyaman na. Ay, swerte. Tada shortcut adalan dita. Ay, pudno day ta, Kapitan. Ay, no awan lang dayta a shortcut adalan ang mapandita bangir a kalsada. Ay, awan na. Masadutak nga umay dito'y istorbo. Agyaman na karod taada day ta adalan. Ewan. Ken asidag kami ititirsina. Si kagayam ti aking kukwa iti bakante aluti dita. Pasipigam. Ay, hun, badong. Inapod na ka, tilaklakok. No da mangayat. Anya? Ay! Mayat day jay, nagtengan ti barangay road ka national road. Unya rod, pasipigam. No da plano nga negosyo. Mabalin mo tag patak diri jay. Ay, aguray ka. Di mo pa ibagbagay ti sabali day ta, bahanak. Apaya da planom. Ada. Ay, sige. Urayak ti desisyon mo. Lako talangan ti pangkagta, tuya. Taapay. Kurso na adak, ti bakante alutay ni Pasipikaw di tadaya. Anya. Wain, ilaklako ni Pasipiko dayay. Noda ka no mangayat. Aya. Iso nga imbagak nga guray pa ay. Tinilaklako iti sa balay. Pangilakwam ngay kumay ti bangkagta. Ay kit mangkita iti may sabak ng agumatang Asino ngay nga raw ti mabalin mo a pangilakwan. No kaya't ni Pasipikaw, iyag sinukat kami langay. Anya. Pasipikaw, kastoy langay. Anya day ta, pari badong. No ngay ag sinukat talangan iti lutay. Nalawlawat ti bangkag may. Ha? Puno day ta, gapot na kurso na dak ti lutay. Uray isukat ka. Ay, sige. Kaya't ko makita ti lutim. Bangkagyo kunak kuma. Umay ka nga raw, tayo pakitak-king ka. Mayata ka makisinukat. Nulakid di ta magustuak man. Iti mabiet marikwanang. Agpatakder kaming tumut iti tirsina miditan. Di tabakan ti alote ni Pasipiko ti kuna maray. Wan maray. Ngamain, kukwamin kinibadong ko day talutay. Anya, Nasdaaw kanya. kasano ako kayo day ta alote? Gaputan nagsinukat kaming itilutay kin ni Pasipikaw maray. Ha? Mabalin ayamot ti kasta? Mabalain marikwanang! Mukha ka numit kaya man datatabadong day tabakan ti alutay. Da. Ay, tiluti madaldalanan mi ama pandita balasiw. Unang kail. Patakderandan to kanumit iti tersina da. Aya. Swerte da nga raw. Tay suda ti nakala iti day tabakan ti alutay. Tangay siyak ti nakaalay ti daytoy abakante alutay ko araw. Aw, anya ti bagam tataba daw. Maiparit itan ti magna ditoy abumalasew dito bangir a kalsada. Ha? Anya? Kasano nga itan? Pag naan ngayon ni Uncle Intay. Ay, awan bibiyang ko iti daytang uncle mag. Basta iparit kon, period. Unay kayo umutang tataba daw. Magnaakbay kumaita. Ay, sana mabalay. Magna kang agpangataw. Sakan to agpababa dita. Magbambanugak pa ilangag pangataw. Shortcut mat di tao eh. Ay, jakatin na sukir ko araw. Madhanog ka makita. Ha? Ay, ipulong ka kini Uncle Intay. Tataba daw. Eh, di agipulong ka lang. Sana ka mabutay. Abay nga iparit na ti magna ijay ket dati mo't apag naanday jay. Tsaka mo Ay, napiya kumaa, numulmulaan nan itinat na ting ta iso. Awan nga raw. Ay, loko day ta apari badung Kapot ta iso ti akin kuko kas jay. Kasarita yo kumanita tabadong Uncle.
Duwati maikawan o manglikaw da pay lang. Uray da kami na kanyan time. Tani awanan ti pagnaan may. Kan marigatan mat dagiti estudyantay. Wala. Di ta magmagdadagiti estudyante adad duma. Mala daw danton iti pagadalan daan, wag likaw da pay lang. Apay nga, Kabadong. Aladam mo ti dalan da kapitan. Wain, tasan arumbang adita ti pagnanda, maray. Di ba din awanan ti umay gumatang dito itirsinak no kasta. No kaya dati umay ditoy. Surudan dati kalsada nga pangataw. Ay nagadayon ngay. No agpangato da pay laang. Ay kutanusan da. Anya nga rod ngay. May pari nga rodin ti magna ditoy. Ay unay kamutan Kabadong. Para day talaang makipagnadalaang mag. Tapno mo maray. Adda karbangak talutik nga raod. Ay, saan mo't makurangan talutiyo Pag naandalaang mag. Ay uray pay. May pari ti magna dita. Period. Ay, inteng. Maladla daw kanon dagiti estudyante iti pagadalan da. Kasano adida maladaw. Kitawanan ti shortcut adalan. Wen nga road, inteng. Paritan mo tanda pare ba dong ti pagnaan? Ginatang da ngamin ang tiluti ni Pasipikaw. Yung saan kumakas jay? Ay, wen Ay? Mangtod ako malatan, iti mabalin tayo apagnaan. Anya ngay nga rod. Saan mo't nga agpapada ti panunot ti tao? Ang umuray no kasta, padasem akasaritan ni pare Badong. Kaasing amin dagiti estudyante. Nangruna dagiti ubeng. Ay suker da kita magmagna ijay. Payman. Day, apay nga ungit ka dito, iba daw. Hinalada nga rodin ti pagnaan. Magnada pay lang may. Payman. Na. Apay nga alaam day tabarita kan pala. Adarami day. Tapno matitigrada da kita magmagna ijay. Anya tarami daw. Mangkalyak iti abot dito'y batong ti pagnaan. Kita man. Day, anya man nanday taba daw. Tagtagaray. Panawan naman dito'y. Tadarami day. Anya. Panawan nak dito'y kunak. Sige makamu ka man lang. Sorong ka. Ay, mangkalyak akong itinaunag nga abot dito'y. Salpag kita. Daytoy gayam ti inaramid ni Pare Badong nga alad. Ay. Unang kail. Ay. Ang Nay. inuwalin damot latan. Pagnaan ngamin di tao Ay, dito'y tabutin amag na. Mapantaman iji balasew. Sige ang kail. Nua pay kidi ang iparit dati magna di tao Apay kay daytoy. Ha? Kaslada na ikali dito'y Ay. Ops. Ha? Ang kail. Babay ngay. Nayabot kayo matain. Anay. Ay, sos. Anay, nagsakit ti bukod ko karong. Ha? Anak. Ay, umay kayo. Naunag mag. Aha. Ay. Pagkaroon na naunag gayam ti abot anabandakak. Ay na. Anay. Sige. Darasin ta karong. Nakababain no anda makakita kanya. Ay na, delikado ka ba daw? Tapay, Mike. Ni kanu kapitan tinatnag iti abot ngay naramid baw. Ha? Kanya? Saan ang nakakatkatawa tinaramid mo? Salbag ka! Ay, gonggunada. Nagkunang kami na yamag na ijay. Ha? Agsagana ka! Ta sigurado, umay nakarautan ni kapitan! Para makita. Enteng, apay akapit-pitak day tapolom. Agraman pantalon baw. Nagak iti abot apalabog ni Pare Badong iti pagnaan. Anya! Naimbag ata adan ni Kwaraw kakadwak. Na, unay matanday jay apari Badong. Makapung tutak iti day taaluko ataw. Nagaramid kit din iti abot. Tidakas na, si kapay akapitan tinayabot.
makita kami lang. Makita na. Tik-ulak iti maminribo. Na, Naimbag ta nagsarak tamit lang dito dalan pare ba daw? Ha? Parinteng? Wen, Eh, siya karon. Jak amo, no awagan ka pa iti pare. Wano, badong latan. Nalilay. Apa kasta mo tanti pagbagang pare. Kan kasla kumilaw mo tayo. Dagiti matama kumikita kanya. Gaputa da basol mau. Ha? Basol. Nagkuna, nga garamid ka iti palabog mo nga abot iti pagnaan. Ay, kuha pare. Kastoy na yung gamay. Naimbag at awan da ka sa napasama kanyak. Ha? Salbag ka Ay, tumaraya ka! Hay! Hay! Agsubli ka dito! Timarayan tiluko. Sakti kapitan. Sakti din ti pagsasaritaan daan na yabaw. iso siguro anayabot ka. Tapno, aggunay ka na inteng. Anyat kahit mo asawan. Kasaritam ni Pasipiko. Nga inton mangilako itiluti na. Rumbeng nga adda pagnaan. Adda maipaay a konsiderasyon para itipagnaan. Tapno awan tirire. Wunmet. Jakman amo ko ni pare badong. Saanen anasaya ti maiwarwaras adamag kada kayo kini kapitan. Anya ko ba? Tilar aramidom to mga main. Anya nga tangamen no ikam iti pagnaan ijay. Nagkuna. Ay, awan ti mabalinanda. Tasak taking kuko iti lutay. Kun angam saan ka di arumbang nga ikam ida iti pagnaan. May anak ka dilayan to yan. Basol damod lang ah. Amo da maiparit, magnadapay lang mo iti man. Ay sos, badong. Kalaban mo ti adu apumrok iti kastangar aramidom. Ay, awan bibiyang ka, no kastaman bilang. Ay, nadamag ko. Asaan kay nga kinkin na awatan, panggap iti pagnaan. Ay, nadamag mo gayam da jay, Pasipikaw. Kahit kung nga ibaga, nga agbabawi ako ni tinagtulagan ta, badong. Ha? Anya ti kahat mo asawon nga, Pasipikaw. Ha? Diyak ituloy ang makisinukat kan ka. Uray ta, nabiit lang, met. Anya, Waswasan ta tinagtulagan ta. Mayat ka man, wano saan? Pasipikaw. Hanabali Ajak inan ano ti bangkag yo. Ayun, ay kamot din, Pasipikaw. Sayang mo ta. Magpatulong ta ko makin ni Parinteng. Ay, awalay. Ay na, badong. Iti kasjay anapagteng ni kapitan. Gapo iti aramid mo. Ha, awan lat amukaon. Ay, Awan lat amukon kunak manan. Swerte ma, nutulungan na ka ni kapitan. nakababay mga paiso ko ni Parinteng to yan. Aklonam lang ang ti kinapudnaw. Ang nagbabawi ni Pasipiko itan. Pud nga rod, sayang tilutay. Sinugsugan sa mo ni Parinteng da dya Pasipikaw. Ay agulimag ka. Di ka agpabasol. Tawan pamanignig ma. No kasta. Imbabawe, tinagtulagan nyo ka ni pare ba daw? Pasipikaw. Wala, kapitan. Yak matla si kaso ti bangkag ni badong. Anya nga iti desisyon mo ita, Pasipikaw. Ila ko kiti sa balya gumatang Ta kwarta ti kayat ko. Mabalin ka ditagkid daw iti, babor? Ha? Anya ngay dahita kapitan Inting. Pare Pasipiko. Nagpakpakaasyak Ano mabalain? Ikan nyo kumamat iti dalan? Ha? Kaya't ko asawan. Ikan nyo iti dalan ti masakupan ti luti. Ay, ay wala. Don't worry. Saan mapukaw ti dalan, kapitan? Ay, agyaman no kasta, Pasipikaw. Saan akas ka ni Badong ti ugalim? No sa bali ti gumatang. Ibagakton nga damay pa'y a konsiderasyon para iti pagnaan ti tao. Tapno da shortcut. Nasaya at Pasipiko. Agyaman uray taman nakaawat ka.
Amo ka da saksakitan tinakam mo kanyak, pare. Apay. Pakawanan na kuman na, pare. Amo nga da nagkurangaking ka, pare. Anya? Aklo na kita na basol ko, ti panangaramid ko, iti palabog, pare. Nasayata na amiris mo lang ti kamalim. Kit pakawanan na nga din na, pare. Sige. Pakawanan ka. Ang pangasam na di mo ulitan. Uwan, pare, sa anay. Pagdaan lang adalan, ikampay iti palabog na. Pare. Kan mayat ta sinublin ni pare Pasipiko ti luti kang ka. Tapno amo, pare. Nagsakit pa ila ti bukot ko iti panakatnag ko iti abot. Sorry talaga, pare. Fix man, pare. Saan na maulay? Anong sorry ka dyan? Awan agas ti sorry. Tatabadong. Inton sumaruno, nasken ngamin nga adda konsiderasyon mo iti padang at tao. Ala, sige! Dinan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ala, kwarog. I-diskarga yung dagiti pintor manipod iti van. Unang kail. Manay mat siguro daytan ang mausar para iti road beautification. Umanay dagito uyan ng kail. Isa bagay, ada na labaga. Yellow, berde, aminan. Kaano tayo nga irugi ang kail? Inton bigat Anya nga iti ipinta tayo kadagiti pader. Panunutek nga ron anasaya at no dagiti ada nakaistorya na abambanag ti maipinta. Mabalin ma itang kail. Tinasayat, mangsapul tayo. Ti ada talento na nga agpinta. Sige, tayo bagak day ta kadagiti kakalugaran tayo. Pare, umayak agpresenta ng agpintar. Ha? Apay amom ti agpintor? Launay mo ta, pare. Sige man. Rugyan man nga ron ti agpintor, pare ba daw? Wala, pare. Ngam, iti may sa kondisyon, pare. Nangina ti tangdang kaw iti may sangal daw. Ken si kaamin ti makamu iti makan. Agraman merindak, pare. No problem. Basta nalaing ka nga agpinta Wala mo ta, pare. Angamtay ko na ka. Nangina ti tangdang kaw iti may sangal daw. Manungay. 2,000 a pesos, pare. Nagnginamatan. Awan na nga ron. Kunak no tumulong ka lang para iti barangay tayo. Anya? Amom tagpinta itinwang banag. Nakitam aya anagipimpinta iti kasta. Kunak no amom. Tagipinta ka iti may sa anwang adakkel. Anya ko matipa ka inaigan tinwang. Ta isupay lati ipintam. Mausar nga agarado iti talon. Mapartay. Pagsakayan. Adupay. Day talaan tinapanunot mo. Nasakitin ti ulok abang pampanunot no anya ti maipinta. Kat agpatulong ka kadagiti kakalugaran. Amangan no adda amuda. Kastan sa ngagpaisot ti aramidek aramidem ti kabaelam amang papintas iti lugar tayo. Day tangaran. Kayat kaw, saan tayo apaudi? No mabalain. Adda ko mapremyo maawat tayo. Isu nga rod asay saya atem.
Ay, mabalin ti tumawar, paray. Anya? Tawaram ti tangdang ko iti may saldaw, paray. Kasta ko ma. Uray, day talali magasot ko man mabalin. Anya? Tulong mo ti daduma uray man nangina ti kayat mo. No awan mo't la ti pagtrabaho, di awan. Mala. Alaman langit, paray. Wine, mayata ka, iti ko na. Thank you, paray. Anya, mapan ka agpinta ija igit ti kalsada ba daw? Wine, isupay, no da maitid kanya ni Parinteng. Anya ngay mati ipintam ijay. Nagsarita kami ni Parinteng. Makamuwak to ka na, no niya ti mapanunot kong ipinta. Tinaskain at da maipintak. Amom aya mati agpinta. Awan mati nakitak manipod idi ana ipintam. Naglaka. Day talang aya kasang kong ama. Seryoso ka kaday? Kito'y mate. Nakitulaga kaya no saan ka seryosa. Mala, makamok ang araw. At data yun dito igit ti kalsada. Anya ngay ti ipintam, kabadong. Wan nga agpaisaw. Ada na panunot ba? Ay, agtigar-garak pa kayo din, pare. Kunak nurugya mo ti agipinta, buyaan mi ti aramidan. Wan nga rod kaya't mi makita. Saan ka makapinta iti kayat kaw, no da kayo ni tamang buy-buya. Apay nga yakas jay. Iso pa nga siyaw, panawan da di tayo. Anya. Sa kayong tumay di tayo, inton ibagakaw, nanalpas. Okay? Wait Hanggang say-saya atam barang datayo ti maikan iti premyo. Nagadumatan a pintor dito'y sangot ti Tersina marikwanang. Wan. Madama nga me, hindi pa nagpintor da kadag iti pader ti kalsada. Talaga gayam apapintasan ni Kapitan ti kalsada tayaw. Ada nga min programa ita ti gobyerno tayaw. Road beautification. No, sinon to ti kapintasan, di adan to premyo na. Mayat mat ang arod no kasta maray. Iso nga ado ti ginatang ni Kapitan a pintor, tapno ada maaramat. Kasta gayam. No adamat ilamlamang mo di tatalintom nga agdekorasyon, ay kat, umay kamot ata ibingay mo. Ay namaray, awan lat ammo kaw no may papan iti kakasta bambanag. Aya. Sa nabalay, tadamo ni badong ka umaray. Nagbayag mo ni tata badong agpinta, anggal. Huwag nga rod. Manungal daw na dita pader. Inabungan na pa iti tulda. Ay nangarod ka no kaya't nga damang buya iti ipimpinta na. Paray! Mabalin ang makita ti ipimpintam. Saan pa mabalin, pare? Urayan nyo amalpas kaw. Aya! Ay, sigurado ang makay ayo day tar aramidem Wain ka day. Danag mo day sige. Panawan da ka pa ditoy. Papan kami pa'y kadag iti sabali nga agpimpinta. Nagpintas ti paintings da dita bangir apa ti ranggalaw. Pintaman nga rod buyaan. Rumbang akita no anyat ipinpinta ni Pari Badong. Aguray! Kuna naman. Malpas ka no. Saan to ipakita? Kat no bilang ta saan anasaya at ti inaramid na. Di sayang la ang ti inusar na a pintor. Nga Awan mo't dakes na no siripam no kasano ti inaramid na. Ay, sigurado na anasaya ti impinta na. Tadyak kaya ti sinsinan. Adakan ka day ta, intay. Ay, pare ba daw? Ada ka dito? Adak dito, pare. Ay, ada ka di impintam ditan. Kaya't kung makita. Ikatam day tatulda nga inyabong mo. Ta kita Ay, saan ko pa yung arod analpas, pare? Ay, uray. Kaya't ko makita. Aday ta, pare. Ha! Nay, angkay. Apay ang makakaungit kayaw. Ay talaga ang makaungungitak.
Inka mangala iti puraw a pintor iti tirsin ni kagawad ko nang. Apay nga, Uncle. Kut no nalpas ko aminan, anapinturaan iti puraw ti pader. Ay, bura! Ha? Burahin! Jak kaya ti drawing ni Pare Badong. Anya? Darasam, inka mangala iti pintor. Irisum. Anya nga min ayat in drawing ni Tata Badong. Ay, inka din. Makitam to. Ah, sige. Inak nga rod mangala iti puraw a pintor. Kapasuron mo ti arami da dya Pare Badong. Nagmayat ti drawing dagiti daduma a kalugaran tayo iti pader. Ay, won, marituyang. Adda sabsabaw, adda kayaw, adda painuang, kanda duma pay asabaw. Dagiti sabong nga adda pakasaritaan na. Wano, sikat asabong. Ay nasaya at matamaray. Tapno maipromote dagiti kasta a klase ti sabaw. Nang runa kat adda mo dagiti agmulmula kadagiti kakasta. Kan saan lang adagiti kasta? Agipinta kayo mo't akadagiti makuna a beauty spot ti lugar taya. Tay makuna nga adda pakasaritaan na. Tapno mayat. No mga bakti barangay taya. Di nagmayat maray. Marituyag. Anya nga tayo timpinta ni Tata Badong di tawi. Kitayag man. Ha! Marihuana plant? Nukas na. Isugayam ang nagungat ni Uncle Inteng. Dapay may saan nakadrawing nga tao di tawi. Kat nasuratan iti Kapitan Inteng. Igam na pa'y day taamula. Ay! Isumot lagayam nga uray lalim mabasit dagiti lapayag ni Uncle Inting itay. Ay! Apay, kastoy amula nga raw ti iprom-promote ni Uncle. Loko day tatataba daw. Burak man lang ay. Ayan na nga, tinalpas ni Kabadong a drawing nga inaramid na. Ay, awadon. Pinairis-con ngayon sigida ka ni Kwaraw. Apay ngay. Gaputa isaw, timang dadaal ka dagiti amin ang napipintas abuya ijay. Anya? Nulabsin tiyak sa uray ti kinatao kat dadailanan. Ay, nagkarukit din day ta a drawing ni Kabadong no kasta. Tilawlawan ko na nakitultulag kan ko na. Ay, mangiruruman. Ay, masapol nga rod ang mabagbagaan no kasta, Kapitan. Masurunak. Nasakit ti ulo, kagpampanunot, iti maipinta abuya. Ita, kasya ti naramid na. Kit makunamo aday jay amula. Kit ada pakasaritaan na, tuyang. Anya? Dakal ti pakasaritaan da jay klase ti mula. Sadaya? Puno day ta. Tama kadadaal ka nga raw. Bawal at talaga. Impadas ko lang. Kasta unay kay dinasuron ni Parintay. Ura sino mo't talaga ang masuron. Uray si Kano kasta mo't tinaramid ni Kapitan. Talaga masuron ka. Ay, sayang. Tindrawing ka. Pinaikat kayo din ni Parintay. Nasayat mo. Tapno di kakit mangibabaay. Kasanungay, Inteng. Nalpas ka din ti trabaho yo para iti road beautification. Ay, dalpasin na. Nagpintas tigid ti National Road. May kahit nasayaat no kasta. Entun umay alawasan, ti umay dagiti bisita tayaw amang judge. Kuno mangkita ka dagiti na ipinta. Sapay la ko mga road. Tadamot maawat tayo nga uray consolation prize la. Uray pinaikat mo ti drawing ko paray. Tanagbanugak, Mike. Isungaytad mo ti tangdan ko paray. Ay, nagpuskol mo ti ropa mo. Kalpasan ti inaramid mo, kasta ti ibagap. Anya? Awan ti maitad ko atangdan mo ita. Ang ibkid day. Kaya't ka, ti makisarita kan ka itinalapat. Ha? Uray ma, taumay kaminto kan ni Kwarog ijibalayaw. Tagsarita taman.
Ay, ada mulayo ka ni Marito yung amarihuana, pare ba daw? Kung nagpaisaw, tata ba daw? Agpudno kayo man. Ay na, Diyos ka. Awan mo ta, pare. Awan. Kasano nga ron ana ipintam ngay? Nga, among pa'y tilangana. Oh, imposible ma-drawing mo tilanganan, wawan mulayo. Agpudno kalangan, tata ba daw? Ay, narigat yung mulmulay ti kasta. Ay, mamati kayo kumakanyak, pare. Kuaraw. Awan na talaga. Kasano nga ron nga among tikas dya lang at timula? Ay, nakita ko lang iti ladawan. Manipot iti dyariyaw, pare. Aw? Day, tama na. Marijuana plantation. Kuna na? Di, ada pa'y ladawan tinaimula dita Day, tati nagkupyak, pare. Awan timulak, akas iti kunayo, pare. Ay, mamuak lang nga dakalukan nga aramidem. Siyak ti agayam iti pulis. Gapo iti panangi-drawing mo iti dayta klase ti mula. At apundan nga damula takas ta. Ay, natuyang. Agbabawi ak laki din. Panangi-drawing iti dayjay. Ay, basol mo. Nagkuna nga min aya. Salbag ka kidiya. Sa paibagada mo ito nga, damula ka marijuana. Ayun na yung ngay. Ay nabadong, aganos ka Tanay, wiltaan na kaitan ni Kapitan. Si kanto mga main. Apay, gapulang tayong drawing kon. At damula ko nakasyay. Tinasayat, ing kakasaritan ni Kapitan. Agpalawag ka kuana. Ay, di laki maangaw mo't adadya aparinteng. Ing kakit agkid daw kuana iti pamakawan. Tasaan ngamin nga ang angaw ti kasjay ngay naramid mo. Ay, pakawanan na ko na pare. Di ka laki maangaw mo't tayong. Ay, diyak maangaw iti kasta pare. Di da kumamot pagatapan nga damula ka kasya bulong. Masi kayo mo't pare. Wen, di kagdanag. Pakawanan ka. Ay na, hagyaman ak pare. Aminak, basol ko da dyan nga naramid ka. Very good. Tamo mabasol mo. Ito maminsan, di mo aramidin ti Jack kayat Ay, saanan pare. Saanan ang maulit. Pixman. Good. Saan ngamin ngang angaw da jay? No agipinta ka, di ko nasaya at ken makaay-ayo iti mata kadagiti kaadwan. Ay na, tatabadong. Saan ngamin anasaya at pinaramid mo? Tumulong ka kadi para ikipagsayaatan ti barangay. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumli. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenday toy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tuyang! Tuyang! Oh, apay. Error mo amin na badbado dita. Asaan ang maususar? Agraman sapatos. Adda dita sulit ti balay dagiti nadadala sapatos ken badbadaw. Ikabil mo amin dita sakaw. Anya? Tainak mo isakaw dagiti butas. Ang nadadahal, kan lastiko ijay. Apay, adda gumatang. Sino kumamot ti meta gumatang ay?
puuran na. Anya? Dito'y mulatan apuran dagita, ba daw? Katwa na. Agbanlogak pala nga mangipan ni Jada yaw. Alang araw daw, puuram amin dagita basura. Tinasayat, yung kapalay, dagiti nabati, iti unag ti balay. Anya ay tinabati ako nam. Dagiti silupin, kan plastic. Mala, hingkan. Alang araw, inakaw. Nasken na mapuuran ta amin ida. Tadikit isupa, sumali lang. Ay sus! Nagkunabat nga agpuor ka dito iti lastikaw kas kadaan niya paray. Paray? Kapay, di mo amaw. Makapadakis dayta iti salunat. Uray lang tumanon iti barangay Hulte Asok dagiti pupuram. Ay, unay kamutin paray. Para dayta lang nga ba nagmay? Ay, saan lang nga dayta? Ay, makadadal iti salunat dayta paray. Adulamin paray. Na. Ay, tirumbang ka dagita a klase ti basura. Kit ikalim. Tila bibiyangan mo na dyan, parintay. Tiamok nga men, kat saan da apupuran dagiti plastic. Ay, adulamin dayta. Mapalain, para kanya. Di mo ipilit ti kayat mo ba daw? Tadikat makapungtot ni Kapitan. Ay, kaya pungtot lang, ano kaya na? Anya? Karkarwak to pa ya. Masurunak. Para dahil lang, sinungat na kiday. Apay, gaputa isunti Kapitan, kunamlano asinag. Ay, idi pa'y laang nga ada agrekreklamo iti aramid ni Kabadong. Uray pilit tilugan. Puuran na. Kas kada plastic. Dayta nga rod kat madi nga aramid ni Kabadong. Tidagas na. Isupay ti makaungay. No adda ibagadakin kwa na. Sana balik ko mano iso dalang ti adda ditoy. Namsaan mo nga raw. Nga raw. Ado ti mairaman na makaangot iti asok ti basura. Pupuuran da. Kuna ni Kapitan, sana bale, no dagiti laang papel kan bulbulong. Nga raw. Ibagam, tano agpordan tumanan. Ipanda iti adayaw. Bayan yaw. Ta ibagak da ita kadakwata. No masadot kayo amang ikali kadag iti basura yaw. Yadayuyo ti panagpuor yaw. Anya. Mapanyupuran iti adayo a lugar. Di awan matatao. Nagadulaki di nga muyaw. Naminsan lang mo da. Uray na minsan lang. Dahil ko na ni Angkal. Madikan no ti agpuri ti basura. Ay, makapasaron mo dahil tang angkal mo. Para dahil talang agungatay. Makapadakas nga rod iti salon at. Dahil talang tiga po na. Wino at dapay sa balay ang makagapaw. Kwaraw. Anyakit din dahil ta sa uyaw. Dahil talaang mat nga. Ang mga nada sa balay panggurguraan nyo kanya. Ibagayo lang Awan. Dahil talang tirasaw. Nasaya at mat, taimbagayo kada pari badong kan marituyan. Ay, wala banang. Gapu iti asok ti basura da. Ay, imangot dagiti sinampay ko abadbadong. Isumot lang nga agat asok dagiti kalablaba akawas ka. Agraman ti pulaw. Kasano, kat nagpuskula unay ti asok nga agtaw di ti basura da. Ay, pasaway nga minday di apari badong. Ay, makapaasar. Ay, masapul abagbagaan nyo ni Pari Badong. Eh, masurunak no, ada ibagak. Sapay kontrabida. Hey? No kasapulan nga ungtam, aramidam inteng. Saan amabalin ti kasjay nga aramidan na? Kitaan nyo matbasit marituyang. Ti anya maray. Saan basta agpuor kayo latan iti arubayan nyo kadagiti plastic? Naminsan laeng mo day jay maray. Uray pay. Tapno ambam, imangot amin alinabaak gapo iti asok. Anya? Iso ano mabalen, liklikan nyo kumati agpuor iti arubayan nyo. Anya mo tang para day talaang. Anya ti kayat mo asawan, mare? Nasakit tinakam mo kanyak? Malah bayam, taibagakin ni badungkaw.
Nga main, isaw tinagpuaw. Wen tati amok, saan lang anam na minsan nga inaramid yun ay jay. Personalan datan sa abot tinto yan. Diyan mo Istrikto da mo launa yan. Kung amlan wasino da mo tayo. Si kanto mga main, nagadaw dagiti pinuuram iti arubayan ta. Kurang pa'y kiti da gijaya. Anya ti kayat mo asawag? Tapno dagong gunada. Yad adak pa'y tagpuor iti arubayan ta. Anya? Igagarak apuuran da gito asilupeng kang plastik. Tapi naipaysum talaga, badaw. Ay masurunak. Umay daki din sitarenay. Amangan no addamanen makaangot iti dayta, kat umay damanen ditaw. Ay kito may dala nga. Sana ka mabutan kadakwada. No imbagada ngamin amaday, maday, di mon aramidon pay. Ay nabadtripa nga ron. Makapainsulto tinaramid na. Sita-sita. Eso nga gibalbales ka, kasta kaday. Sino man ang tagpupur iti plastic? Ay sus, purela sumbrek pa'y mati asok. Ni tata ba daw, Angkyle? Ay, sumadan. Isarak ko mga rudag iti tawa ti barangay haul. Angam naladawain. Ay, salbahe at talaga day ta atao. Makapasuron at talaga. Imbagak matang nga imbagayo, abawal ti agpuaur. Angam magpuurla tamat iti basura da. Ay, nalakala ko mati kumabil. Kabila kon iti 1/4. Laklakayan mo tayo. Adamot siguro panunot nan Ada siguro basit Ay, unay kat ti panunot ti kasta a taon. Nay, kabilaksan. Imbaunak ni Uncle Inteng. Agbayad kayo kano ita iti 5 gasaut. Anya? Para da ita iti first offense. Second offense, 1,000 a pisaos. Ay just kiki di dayta. Isong agbayad kayo para iti first offense. Ken second offense. Ay awan kwarta kwarab. Ibagam dayta kani parintay. Bali 1,500 amin ti bayadam tataba daw. Awan nga rod kwarta. Apay nagdagulit ka na ya. Salbag kidi mo dayto ay. Di nakaungit Imbaon naklang ni Uncle Inteng. Sino batisan ang makaungit nga iti kastangan aramidin yaw. Sige. Urahim nga rod ni Uncle Inteng ti umay di tao. Agbayad ka iti multam. 1,500. Uno saan? Nay, Ay rupak kwarta kayo kidi wala diyo pagdawdawatan iti kwarta. Salpag kayo kiday. Ay agbayad ka uno agayabak iti pules. Pules pare. Win. Ay kwa pare. Pagasimutin Ala, nudi mo kayat. Agbayad ka itan. Ay sapay awan kwarta kita pare. Agasam ta 1,500 ngay. Ay ingka umutang iti pagbayad mo. Ayun na yun pare. Basol mo Nagkuna di mo tong palad ti paglintigan ti barangay. Bumulod man iti 1,500 pesos mo maray. Pangusaram ko Pagbayad ko kini parinteng. Bayadak tumit lang intun bigat. Intun bigat matlaga ayam. Nga maapay nga umutang kapailaang. Sige ka din amaray. Bayadak tumit ladagaws. Mabalin mo't ang makisarita ka ni Kapitan no awan kwartam. Ha? Ibagam nga oray agtrabaho ka laangan nga agdalos iti igid ti kalsada. Saan ay trabaho ti kamanero dayta, maray? Apay nga asya. Agpidot ka kada kiti wara a basura ti kayat ko asawag. Kapitan, mabalin ka di asyak laangan ti umay agtrabaho. Ay saan? Ni pare ba dong ti kayat ko agtrabaho? Kasanungay no di na kayat ti umay, Kapitan. Ay masapul nga iso ti umay. Ay, saan nga umay patiliw ko iti pulis. Sige nga raw, Kapitan. Ibagak day takin ni ba daw? Ay wala. Ay, sinalungasing na ngamin ti paglintigan ti barangay. Iso nga agikaro Manungay nga aldaw nga agikaro ni ba daw, Kapitan? 2 days. Sige, Kapitan. Tay bagak day ta.
nasaya at tayo may kamilang pare ba daw? Kanya to aramidin ngay pare. At iti sako. Tingkag pidot kadagiti wara a basura iti kalkalsada. Anya nga iti usar ngagpidot pare. Imam kalangan nga day tasakam ba't pare? Ay nagrugitan ngay pare. Kararyak masapol ko ti pang-ipit ko pare. Nakararte ka, ipitin ka. Dahito iti gloves. Kastamot Aglabs mo Una. Ala, yung kayo kanikwarog iti igit ti kalsada ta bantayan na ka. Anya, masapol pala bantayan nak mait pare. Una. Tama nga no awan makakita ka, tumaray ka. Wano iturong mo. Sigurasta ka mo tatalagaan niya pare. Una. Malahin na malangay. Hina, tatapataong. Saan nga ikamunday ta sa ako nga intid ni Angkal? Ay, ada ka magayam. Kunak na nagawit kay tayan ko araw. Gaputan mo yung nagawit Iturog yung mutan dito. Ay, nabanbanuga nga rudain. Pilitan na kidain. Ay, salbag mait. Bumahon ka ditan. Tay tuloy mo ti agpidot ka dagiti basura. Ay, alaman langay. Buisit kayo diti kastoy abiyag. Pinagtrabaho mutan at talaga ni Pari Badong. Yes Dahil tati maiparbang iti kaskan ko na asukher. Sa bagay, bareng no agnakam mutan ni Pari Badong. Narigatan no pampanuinuyan iti mading aramin na taagruam. Ay katwan Ay, mga nutuladan dagiti daduma dita, tinaramid na. Pudno day ta, inteng. Diyak kayat. Nasukir ti masakupak a barangay. Talaga akasta. Di mo namnamaan akayat da kati amin a tao. Un nga ron. Adalat ta kontrabida mo. Nabambanuga ka nagpidpidot iti basura to yan. Kahit napidot mo mutla ang amin a basura iti kalsada. Ay wala. Tadamon ni Kwaro gamang bambantay kanyak. Anya, agdua-dua siguro kan ka ani kapitan. Iso a pinabantayan na ka. Ay, mabwisit aki din no kastoy laing to yan. Ay kat, isardeng mo nga min ati agpo or iti makasabi daw. Anya? Agpakumbaba ka nga min kin ni kapitan. Di mo kalkalabanin ta isuka nga ron ti kapitan. Anya nga agpakumbaba nga ibagbagamay. No may papan iti turay. Naturturay latta ni kapitan. Anya! At tulag ta, waraw. Anya ti pagtulagan ta, tatabataw. May kadwa itangal daw pa nagpidot ko iti basura dito kalsada. Pudno dahi ta, apay ka day. Nabanbanugak iti kalman. Isu akayat ko ta ginana ita. Anya? Agtulag ta. Maturugak ita dito'y sirok ti dakil akayaw. Nay, apay ngay. Kat di mo ibagbagakin ng angkel mo Nagtrabaho ko ng latan, nog damag. Ay, madimot Diyak kaya ti aglangsot kini angkel kao. Anya? Ibagak ati pudnaw. Naturo kayo lang dito'y sirok ti dakil akayaw. Ay, san kagaya man nasayata katultulag ko araw. Trabaho ka kitay. Tapno malpasan ti multam. Nalpas kundi trabaho, ngayon paramid mo kanyak paray. Ay, Awan mo't siguro, ti makunam kanyak. Ay, nasayaat. Anya nga Ha? Aramidim tuman, hindi naramid mo. Ay, saan paray. Nadidigra mo tayo. Nasayaat, nadidigrakan. Naamiris ko itang tibidot ko paray. Agbalbaliw akong paray. Ay, maragsa ka nakparakan ka. Liklikak itan, ti agpuor, kadagiti makasabidong ti asok na. Tapno maprotektaran tayo, ti salunat tayo paray. Una, apay urayim ngamin amadusa ka. Sa kanto makaamirais. Ay, kat pakawanin na nga rutin na paray. Agbalbaliw akong. Napakawan ka nga ron, itayin. Narigat ba't no, di ka pakawanan? Ay, agyaman na manan paray. Agyaman na. Ay natatabadong. No anya ti pagalagadan di ta baranggayo. Agtungpal ka tapno awan ti pareko. Ala si Jay! Dinan! Tinagibusan ti sabalipay! Aparang!
Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.